Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, кымбаттуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Мен азыр Оштогу аэропорттомун. Бүгүн Кербентур туристик компаниясы Сауд Арабиясына умрага жөнөгөн зыяратчылардын кезектеги тобун учуруп жатат. 100ге жакын адам жөнөптүр умрага, кичи ажылыкка. Ажы башчылар да ушул жерде экен. Азыр мен алардан сурап билем. Канча адам кетип атат? Булар канча күн жүрөт? Кандай шартта кетип атат? Булар боюнча сиздер маалымат аласыздар, бир аз чыдап туруңуздар. Мына зыяратчылар бүт баары Кербентур туристик компаниясынын көрүп турасыздар, бирдей өңдөгү сумкаларын, жилеттерин кийип алып, азыр зыяратка жөнөгөн учуру. Салам алейкум aba. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Кем бир эки ооз сөз сүйлөп бериңчи. Каяктан келдиңиз, каяка жүрөдүңүз? Биз Жалал-Абад областынан Майлысуу шаардан. Майлысуудан. Майлысуудан. Машалла. Алла ушу насип кылган экен, ушу умра ажыга кетип атабыз. Сапарыбыз байсалдуу болсун. Канча күнгө кетип атасыздар? 15 күн деди го ажы башчы. 15 күн, машалла. Жакшыбы? Жакшы. Туркомпаниянын шарттары сизге жактыбы? Жакты. Канчанчы барышыңыз? Эми биринчи жолу кетип атасызбы? Музда ажы болуп келгем. Машалла. 2008-жылы. Сагынып калган экенсиз, кайра жөнөпсүз да? Кудай кааласа. Машалла. Алла жол берсин. Аллахым ак жол берсин, зыяратыңыздарды кабыл кылсын, Азыка. Жакшы. Чыгарып коесузбу? Ооба, Тез кабарга чыгасыз. Машалла, мына энелерибиз, аталарыбыз бүт баары очередке туруп, азыр бул жерде мына регистрациядан өтүп аткан учуру өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Аябай адам көп. 100ге жакын адам көрүп турасыздар. 2-3 ажы башчынын коштоосу менен 15 күнгө, тактап айтканда 2 жумага Сауд Арабиясына кичи ажылыкка, зыяратка жөнөдү. Тактап айтканда умрага кетип атат бул. Баарыңыздарга насип кылсын. Буюрса, Кербентур туристик компаниясы менен Тез кабар компаниясы жаңы жылдан кийин 3-январга биз да атайын топту алып барабыз. Сиздер дагы Тез кабар компаниясы менен Кербентур туристик компаниясы менен биргеликте умрага биз менен чогуу барсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Келиң, микрофонду алың. Өзүңүз тааныштырып коюңчу. Men ismim Lutfullah. Maşallah. İnşallah bugün Allah'ın izni bilen umreye ketip baramiz. Allah subhanahu wa ta'aladan hammamizni umramizni Allah subhanahu wa ta'ala o'zi fayzli, barakatli qilib Allohdan qabul qilishini so'rayman. Qancha kunga? 15 kunga. 15 kunga inşallah. Qayerdan keldingiz? Biz Qorasuvdan. Oo. Qanday siz de ketib atasızbı? Ataka? Maşallah. Geliniz, mikrofonu qarmağız. Siz o murdan beri tanıyımız. Tez kabarda alıp yürüyoruz. Ova. Endi bana Allah nasip kılıp ket yapız endi umre safariga. Dağı jönöpsüz da? Xudo xolasa. Qanchанчы жолу кетип атасыз? Men birinchi yo'li umrega birinchi yo'li. Umraga birinchi жолу кетип атасыз. Жакшы. Даярдыктар кандай болду анан кийин? Жакшы, жамас бардыгы жайында, документтер, карта барды даярдадык. Бардыгы жакшы. Туркомпания бардыгын даярдап берди. Мына бирдей формада, мына жап-жашыл берди. Формаларды кийипсиздер, Сумкаларды бериптир мына катар-катар. Сиз ким менен кетип атасыз эми? 4 сумка калмабыз го? Аялым бар. Аялым бар, кайнагам бар, кайнагам аялы бар. Төртөбүз. Жамаат болуп кетип атат. Жамаат болуп. Машалла. Бир бар жеңилдеп келет экенсиз да? Кудай буйрса. Жалтырап келесиз иншалла. Кудай кааласа. Кудай буйрса. Сиз жолуң, сиз ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Алла разы болсун, зыяратыңызды кабыл кылсын. Дамла кандайсыз? Иштер жакшыбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Assalomu alaykum. Шүкүр атамбыла да? Hammani eletish. Өзүңүз ажы башчысыз, а? Ажы башчымын. Кандай болуп атат анан бияқта? Азыр канча адам кетип атат? Азыр мен 35 та адам кетиптир. 35 та адам. 35 тамыз. Катта адамлар каякта? Катта адамлар барда. Жүрүм чогуу барып сүйлөшпөйлү, Кана, биз азыр ажы башчыларды кепке тартабыз. Анан аягында бияка деле келебиз. Туугандар, ажы башчыларды бир катар кепке тартып алалы. Кандай сенеке? Жакшысызбы? Жөнөпсүз да ажыга, Машалла, жакшы. Канча жаштасыз? 60 жаштасыз. Каерден келдиңиз? Жалал-Абадтан. Машалла. Биринчи жолу кетип атасыз? Endi birinchi yo'li, Xudoga shukr. Voy, suyunучуңуз кандай сонун, а? Xudoga shukr, hammaga yetkizsin bolam. Hammani yetkizsin. Xudo xolasa. Жеңил барып, жеңил келиңиz. Машалла. Машалла. Абдан жакшы. Жакшы барып келиңиздер. Ажекабыз каякта экен? Ажекалар. Бул жакта экен.
Бул жакта ошо ажы башчыларыбыз бул жакта турушат. Азыр ажы башчыларды кепке сөзгө тарталы. Кербен тур туристик компаниясынын жетекчилиги дагы бул жерде. Ассаламу алейкум, ажака. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Alhamdulillah. Ден соолуктар жакшыбы? Rahmat. Келиң. Alhamdulillah. Ажекебиз менен чогуу отуруп бир сүйлөп бериңизчи. İnşallah. Канча адам кетип атат ажыга? İnşallah buyursa 90 adam ketdi hazır. О, машалла. İnşallah. Канча ажы башчы коштоп барасыздар? 3 acı başçı. 3 ажы башчы. Ova. Башында өзүңүз боласыз. İnşallah. Başında özümüz barıp acılarımızı birinci yol ketişiyaptı Kerben Tur. Elhamdülillah firması birinci yol acıların küzet atat. Oşun özümüz barıp acılarımız çıraylı ziyaret kılıp oşada acı başlarımız men inşallah çıraylı işleşip keleyli edip biz özümüz ketdi suda ağlasa. Канча күнгө кетип атасыздар? 2 cumaga. 2 жумага. 2 cumaga ova. Айтмакчы. Ажака, Oy. мен сизди бул көрүүчүлөргө тааныштырбапмын. Сиз өзүңүз эле тааныштырып коюңузчу. Бул агабыз Кербен Тур туристик компаниясынын тең төрагасы. Аты жөнүңүздү, ажакабызды аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Atım Zafar. Zafar adı. Familiyam Şeripov. Maşallah. Жаллаваттан Сузак районунdan болобуз. Şu Kerben Tur firmasını şu Жаллаваттагы представитель ökülü мындай aytkanda biz inşallah bugün men elhamdülillah Kerben Tur firması birinci özünü ziyaratçılarını şu uyuk saparga alıp kettiğimiz inşallah men özüm başında kettim. Bu yakta bu ustazımız akabız inşallah şerik bolup ketdi. Buyursa inşallah bu başlanışı inşallah firmamız jürüp kalsa köp şu inşallah mekendeşlerimizi şunda ilk seferge Allah düğüge barıp ziyaret kılıp gelişliğe bir sebepçi bolup oşularga sebepker bolup şuları hizmetinden kılıp duasını alıp yüreğiyle degen niyetlerimize var inşallah. Xudo halasa zamanımız tinç olsun, memleketimiz tinç olsun. Mana şunday Allah'ın üyü daim açık olsun ziyaretçilerge. Allah Teala cengillik versin. Sizlerge oşagan pressa adımlarga ham, hizmetçilerge ham Allah Teala öz iyilik versin. Mana şunday iyi saparlar tartıp elimizge, yurtubuzga şular jetkirip imandуулukka, insaptуулukka umuman musulmançılıkka targıp kılıp жүрüşüңерди Allah Teala nasip kılsın. İnşallah. Ошондой болсун. Ошондой болсун. Ажака, менин важный суроолорум бар да. Умрага кантип барсам болот, канча акча кетет, канча күн жүрөм деген суроолор көпчүлүктү түйшөт деп ойлондурат да. Канчадан болот ат умрага барыш? Hazır şu günde şu ümreçilerimiz, ziyaretçilerimiz $1300 rasot oşunda çıkaşa kılışıp kettat inşallah. Şu rasot içinde tam ağaçtan başka polni bardık şartlar var. Avia bilet, viza, gasinsalar, transfer, avtobus hizmetleri, acıbaşılardaki hizmeti, firmanın hizmeti bardık şunun içinde inşallah. Hazır kiçine nartar Murdak eldelerge kiçine kımbat boluşunun sebebi hazır Saudi Arabistan'da bir komnatada murda gıcılları 4'ten 5'ten jatat elek. Hazır 2 tane adam koyatat. Buna pandemiye teişti. 2 tane adam koygandıktan şu meymankanalarda. Oşonga teişli hazır seneler kımbat. İnşallah bu yam çeçilip kalsa Umre inşallah özünü bayağı eski 1100 şunday sene kayıtıp kalat inşallah. Xudo halasa. $1100 болгон учурда аябай сонун болгон эле. İnşallah. Juda köp. Пандемияга байланыштуу көп нерсе кымбаттап кетти. Калды ошондой. Азыр эми канча күнгө кетип атасыздар? 15 күнгө да? 15 күнгө inşallah. Канча күн каякта болосуздар? Мадинага биринчи барасыздарбы же Меккеге биринчи барасыздар? Мадинеге барабыз. Мадинеде 4 кече 5 күндүз турабыз. Анан Меккеге барабыз. Меккеге барып толук 10 күн турабыз inşallah buyursa. Xudo halasa. Ошо кичи ажылыкты аткаруунун бардык шарттарын эми үйрөтөбүз, көрсөтөбүз дегендей. İnşallah. Жолжоболорун. Бардыгын үйрөтөбүз мынандай тажрыйбалуу ошо Сауди Арабиясында Мадина Мунаввараны Jamiyat-ül İslamiye Üniversitesi бүтүп келген әкелерибиz жетекчи болуп кетип атат inşallah. Şu әкелерimiz inşallah ziyaretçilerimize köp yardım berет inşallah.
Bul ajikebizde oşaqda okup, oşaqda bitip kelgen. Arabiyada o bitip kelgen oşaq. Jamiyat-ı İslamiye Üniversitetinde bitip kelgen. Maşallah. O yakta mesneyi turmaysız mı ajike siz? Mesneyi. Maşallah. Abdan жақсы. Эми кийинки группа качан барат? Сиз эми бары 15 күндө кайтып келесиз да. Анан Кербен тур компаниясынын жетекчиси Абдыкалык ажы аке өзү качан барат? Биз негизи өткөндө сиз Абдыкалык ажы мен үчөөбүз болуп сүйлөшкөн элек 3-январга койдук, тест кабар менен чогуу баруу группасын. 3-январда чогуу барасыз. Бирок ага чейин деле группалар бар да? Ага чейин да группалар бар. Oşo firmanın yetekçisi Abdülkalık akabız inşallah buyursa 19. noyabr günü bir gruppanın yetekte barat 50 kişi. Anan 25'inde 26'sında yana bir gruppa var. Anda şu Kırgızistan eli bardığıyla tanıp kaldı. Oşo tanıklı olan alımımız Abdülaziz Damla. Abdülaziz Damla inşallah 100 çaktay adam da alıp barat şu Kerbentur firmasında inşallah. Anan kegin dekabirde de bir gruppalar var. Siz minen inşallah 3. yanvarga inşallah Teskavar gruppası Kerbentur bilen bir samolyot bolup barabız inşallah. Maşallah. Bir samolyot çaldayız ha? Bir samolyot polni özümüzkiler barabız inşallah. Maşallah. Abdan жақсы. Umraga barış üçün qanday dokument kerek? PCR test gerek mi, vaksina gerek mi? İki öten gerek. Umraga barışlık için şu bayağı vaksina emdodan ötkönlük toğrası da sertifikatını bizge sözsüz firmaga alıp geliş gerek. Şundan sizden faydalanıp şunu aytıp keteyim. Köpçülük Umraga baramız degen jarandarыбыз bayağı Kitayski vaksina Sinoparm'da alıp atat. Şu nimeni Saudi Arabistanı şunu mında etkende kabul kılıp atat. Bizde hazır elhamdülillah Kırgızistan'da AstraZeneca Pfizer degen vaksinalar var inşallah. Oşular da alsa inşallah oşu jarayt. Saudiyaga umrege barganga oşu vaksina jarayt. Şunu ben sizden köpçülük göröt, milyonlagan körörmanlarınız var. Şundan faydalanıp aytıp koygum kelip atat. Umrege baraman degen jarandarыбыз Allah bardığar çakırsın. Eğer vaksina alsaňar AstraZeneca ili Moderna ili oşu Pfizer'den algıla. Загранпаспорт болуш керек. Загранпаспорт болуш керек, ID kart kopyası болуш керек, 3-4 сүрөт болуш керек, анан oşu PCR болуш керек, laboratoriyadan vaksina nimesi. Vaksinanın sertifikatı. Covid жоктугу toğrusida ketip atkanda, ketişke 72 saat kalganda şu laboratoriyadan Covid жоктугу toğrusunda spravka alış gerek. Тура. Мындай. Чет өлкөгө ал жакка барганда да кийин кайтканда деле PCR тест менен келет. Ооба, PCR тест керек, ооба. Абдан жакшы. Жакшы маалымат бердиңиz, Хажеке. Рахмат. Экрандагы телефон номерлорго чалып байланышып жазыла беребиз да. Сурооолор болсо кайрыла беребиз. Иншаллах. WhatsApp'тар иштейби? Кызматыңызда. WhatsApp'тар иштейт. Биз азыр эми сапар кетти алып, баягы telefonlar иштебей калыш мүмкүн. Обычный telefonlarыбыз, бирок WhatsApp'тарыбыз иштейт иншалlah. Иштейт. WhatsApp'ыңызга чыга беребиз. Эми WhatsApp'ка чыга беребиз. Ал жакта интернет бар, ошо интернет аркылуу байланышып тура беребиз. Иншалlah, Кудай кааласа. Сизге рахмат. Дамылага бир суроо берейинчи. Дамыла. Bu kiçik acılık менен чоң acılıktın ayırmasın bir aytıp koyunçu. Ança adamlar maga da çalıp surap kalat da. Bu çoğ acılık mı, kichine acılık mı, kaysinisine varsa to'ra bolot deb ушинтип сурап калат да. Мүмкүнчүлүгү болуп, акчасы жетип, кадыр болгон кишиге чоң ажылык парыз болуп калат. Парз. Бирок ага акчасы жетпеген адам же мурда чоң ажылыкка барып келген адам кичи ажылыкка барса боло берет. Кичи ажылык кылыш өкмө парз эмес, бирок сүннөт, сообу көп. Кичи ажылыкта барып Кабаны 7 жолу таваф кылат эхрам менен. Анан 7 жолу Сафа Марва сай кылат. Анан чачын алдырып, ошо менен бүтөт. Чоң ажылыкта амалдары ham көбүрөөк. Чоң ажылыкта акчасы ham кымбатыраак. Ал парз нерсе? Бул парз нерсе. Качан адам ошонго жетсе кадыр болса, парз болот. Болбосо, парз болбойт. Болбойт деңиз. Зафар дамла, жаш канча, кандай болуш керек жаш? Жаштар азыр 18 жаштан чоң болуш керек. 18 жаштан кичи болгон жарандарга азырча умрага барышлыкка
ruhsat yok. 18 yaştan çoğunun onun tevesini nasıl yok, çeyresi yok. O şu 80 mi 90 mi inşallah jarasa, joluga jarasa, salamatçılığı normalli olsa barsa bolaverecek inşallah. Ayalдар, enelerimiz жалгыз boy bolsa kança жаштан жогору макрамсыз кете берсе болот. 45 жаш беле, 50 жаш беле, 55 беле. Şu surada köp bolot, bizge de özüzge kayrılağı şu. Endi bizi İmam Azam Hanefi mazhab boyunca özü ayal kişi ter, kanday yaşta bolasın, mahramsız saparga barbagan makul olur. Birok emi baram dese 45 yaştan jokor boğan ayallarga Saudi Arabiyası vize beret barıp kiçik acılığını kılıp atkarıp kelgenge ruhsat beret. Maşallah. Çok beret o. Abdan жақсы. İşinizge iyilik. Amin. Saparыңыздарды Allah talam ziyaratыңыздарды kabul kılsın. Amin. 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 Barğanдар köp bolsun. Amin. Ha? Amin. Buyursa жаңы жылда tez kavar gruppası bilen jöneysiz. İnşallah. 3 yanvarda. Birgeleşip barışlık nasip kılsın inşallah. Nasip kılsın. Andықтан биздин группага жазылыңыздар туғандар. Ага чейин бул ажыкебиздагы башка ажыкелер менен чогуу көп жолу барат. Көп группалар бар. Декабрда ушул айдын аягында группалар көп. Кайсысына болсо да жазылып барса болот. Номерларга чалабыз, байланышабыз, а? İnşallah. Rahmat. Kelgeningizge rahmat. Жакшы барып келиңиздер. Мен ажыкелеримдин чамчасын мындай кепке тартайынчы. Буякта энелер да бар. Анча-мынчасыны кетип аткандарды сурап көрөйүнчү, каяктардан келди экен. Мына Жалал Абадтан бул группада негизи аябай көп. Мына көрдүңүздөрбү? Бирдей формада кетип атат экен, Кербен тур деп. Мындай бирдей формада Кыргызстан деп жазып коюп, анан Кербен тур компаниясынын логотипин түшүрүп, ар бир зыяратчыга бирден ушундай единый форма кийгизип, ар бирине мындай сумкаларды берип койгону аябай жакшы, укмуш болуп тур туугандар. Ал жака барган учурда дагы бири-бирин тааныганга, бири-бирин издегенге, жетелешип жүргөнгө, чогуу жүргөнгө аябай жакшы, удобный, Ага кандай, жакшысызбы? Жакшы жөнөп калдыңызбы? Машалла. Кайерден келдиңиз? Сузактан. Машалла. Жакшы, зияратыңыз кабыл болсун, Бул жакта дагы зыяратчылар бар, анча-мынчасыны мындай кепке тартып көрөлү тургандар. Мына бул жерде да. Ассаламу алейкум. Ага кандайсыз? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жөнөп калдыңызбы? Кең микрофон tutup durunca Silep. Acığa ketpeniz yolunda. Acığa ket yapsın da kalırsa. Acığa ket yapsın. Gelen yolda kalırsa. Sağ salamat kılıp Allah saklasın. Kançaga çıktınız ama? Kançaga çıktınız. 70'ge mi? Ova. 70'ge. Birinci yolu ketmez mi? İkinci, üçüncü yolu? Bilmez, endi ket yapar. Birinci yolu? Maşallah. Allah talam ziyaratınızı kabul etsin. Rahmet. Salamat. Özünüz ketmez mi? Kim bilen ketmez? Yok özüm. Geriler var. Жақсы. Siz koştup ketmediniz? Ülkelerden buladı. Ülkelerden. Abdan жақсы. Ziyaratınızlar kabul olsun, Dokumenттер, нарак берагы, бардыгы жайында? Жеңилдик, жакшы рахмат. Бир компания уюштуруп берди бар жогун? Жақсы. Жақсы жетип алыңыздар анда. Барыңыздардын зияратыңыздарды Алла таалам кабыл кылсын. Ушинтип баарыбыз ата-энебиз, бала-чакалар менен, тууган уруктар менен бардыгыбыз улайым умрага парз болгон ажылыкка барып келүүнү Алла таалам насип кылсын. Зафар ажы, ишиңизге ийгилик. Айдаганда. Жакшы жетип алыңыз, машалла. Жакшы жетип алыңыздар. Жеңил учуп, жеңил колуңуздар. Зияратыңыздар кабыл болсун. Амин. Ушундай урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, мен бүгүн сиздерге түнкү саат 12 болсо дагы Ош аэропортуна келип, аэропорттун ичинен Кербен тур туристтик компаниясы аркылуу зияратка, умрага жөнөп жаткан атайын группаны тартып көрсөттүм. Биз сөзсүз түрдө январь айынын 3-үндө умрага барабыз. Кербен тур туристтик компаниясы Тез кабар менен биргеликте барат. Андыктан биздин группага дагы жазылсаңыздар болот. Эгер Зафар ажыга кайрылабыз десеңиздер, анда экрандагы телефон номерларга чала бересиздер. Туугандар, зыяраттары кабыл болсун жөнөгөндөрдүн. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.